Iro perlu difahami maka datanya bahwa syukur maka datang alhamdulillah. Dan dia untuk tak materi untuk tak dalil maka datang alhamdulillah dia. Ini kira sini syukur jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala yang tu rifakibunana fasilitas angkai warikifullah Taala. Rifakibune sini fasilitas angkai warikifullah Taala. Begini rias rifakibuna fasilitas angkai warikifullah Taala. Nawarikifumullahu ta'ala mata nawadi mo ito makita ito mamaji nawarikifumullahu ta'ala uci nawadi mo pabaring kaling ito mambringan sarama nawarikifumullahu ta'ala aji nawadi mo ito kari masjid yan biasa ripagkibun fasilitas ng nawarikifumullahu ta'ala day na gali akkalan nariko kaki magara syukur kilorifumullahu ta'ala ito nariko kaki doratay farlu fi syukur na sabat telu syukur pinasaba lillah rifuari nasaba alhamdulillah syukur pinasaba ati faktor pada kita syukur pinasaba lam beralih video ya